لسر باندوریا کشانا جگاره و ویپان نرگله انج بلام ویجی بکن الگلدا پسپورا نخوشین جنو زاروگبونه جدهو که دکتر لانا حکمت میوانا مایه لسر وی مجاره دکتر روشباش سر سالات پیروز بی 2025 ایرو یکی 2025 تو میوانا روداوی هسته که خوش باور دکم دبا تاریخی که خوش جبوی من و جبوی واو دکتر کشانا جگاره وی نرگله چه باندوری لسر جنان دکه جروی زاروگبونه و او زاروکه دز دکه واندا یعنی جی پاشا رو جاوه چه دبا بله روش باش بخوش حالم اول کس ببینم و سری سالانی هین بن انشالله مفایش و پیشنیارا ببینن اوید از دبو هوا بیشم نسبت جگره کشان و نرگلا و ویب همی کاریگریت نباش سر جسته آفرتت کم شوی کی گشتی تایبتی آفرتا دوگیان وید هندی بشید جه پاش کفید تأثیر آوی یا سرطایی سر زاروکی ویه و دم دوگیانیه و هندی بشید پاش کفید شوا اردید نرگیله لیته کشان چونکی نک تنه کشانا نرگیله و جگره تأثیر لید کد بلکو هبونا ویل واجهها اوید دیکیلا نرگیله و نرگیله لیته کشان اوجی ضرر لید کد بله اوا اجبو جنه گله کسان مثلا ام دبین گنجن تمنوان بلکی هجدیان کمی هجدیان سر بیسته دایا ده ترمبیل دال پارکه لجه کاریان یعنی لکافیان وید ده دسته ویدایا یعنی جغره دکشینه اوا اجبوی پاشا رو جاوی جروی زارگبونه و چه باندوریه لید که بله افتشتا زوریا بلاوا بوی ویدمی وکی تگوتی سیاره دال همی عرضا او کارتینن راستا نوکا بیجن ویب چید بید کاریگریت وی کمتر بنش جگره کشان و نرگلی بلی پا هر کاریگریت هین اف تشتتها مادت کیمیاویت تیدا تأثیر لپاشا روژا کچیت کن هر توش وی امری یه بچیک دست و کشانا جگره و دیکلاب کی پاش روجي تأثير لهيل كدان وهرمون التدكت وتأثير لرحميت كت وهروصا كاريجريوية راست ودرست سر هيل كدانية تأثير الخزنة هيك كت وتأثير الباشروج كتنا يعني توكي نزوكي دبتا أجري نزوكية بو آفرتي بو باشروجي بله نسحتا و چیه جبویوان کچان ینکو نرگیله جگاره و ویپا دکشن؟ نسحتا ما أوا هندي بشين جدير كبن براوستينن چنكي دبتا مشكلات دبتا چيكت بو پاشا روجاتا بو وقتی تدفت و بحال كوي دي بتا اگري نزوكيه دي هيك تكيم كات دي رحمه تتيقدت دي هرمون تتيقدت اوه بنسبت وا اوت حسكن بحال كفن دي هي وا اوت بحملنا اوت دوغيانن دي چاوا تأثيري ليكت دي تأثير البانيت علم تيم نشن بهلن بجدم دوغياني يجي دي نچار بن هر جگاره كيشن آن نرگيلي جابه دي كاريگريه سر چكت سر هوال بچيكي بوريت خينه اول بو بچيكي فيتامينا وخارن وآصنا وتشتت جهينن همي باش ناشول كن وجد بتا اگري هندكو زاروكي ويجي وزنوي كم بيتن وبري وقت بيت سر دنياي وهر وصا بو كاريگري دومدريج بود كتن وك مثلا المدرسة جي مستوای وی زیرکیه زور کمتر لیت هیچ شوا اوید دیگه تو آدم دوگیانیه جگره کشانی نکن. ارکی اوا ارکی کیه کو زارو کن خواه هوشیار کن
یان جی زاروکا yani awayekî huşyarkirin ka ziyanên wê gelekî bi bandorin wê pir bêşînin di paşa rojê de. أكيد أفشتاك أركي ديكو بابايا أركي خيزانيا بيد فيا بري هميتشتا ديكو باب خوش فيتشتي باج بيخن چونكي زاروك جي سحت كنا ديكو باب تخو وسحت كنا يش خو مصدر فهكا ديكو بابا راوستان ونصحت وشيرت زاروك تخو كرن فيتشتي جدير كفن براوستينن وبرا وخش كتوابش ما مصدر جي راوستاندن هر بيش بيشا دي علمن دي أوجي كم كان إن شاء الله. بله. دوی ملیدا مثلا نهادا هری زیده کی نین کو جغرا و نرگلان دکشینن چه تمنه که؟ يا أزد بينم تمني زور جنجا يعني بجمتا بشتي 16 سالي دست بتكن. بله. هیچ حمله که توعیه یانجو آگادار کرنه هوشیار کرنه هاتیه دست بکرن لدهو که جبوی و مجاره؟ بله أكيد يا هاتية دست بكرن بله يا جرينجا يعني تطبيق بيتكرن. باشا. دكتورة لانا يعني هون پسپورن نخوشیان جنو زارو بونه نقد نخوشه که جنگ کچه کاتیه جمع نرگیله یانجی ویپو جگاره یان باندوری لیکر با؟ بله وكي ما قوتي في ماوي زور يا زيدا بوي يعني بري هكو أمجال نصخة ما دانو ستاندن تكر ما بسيار ليت كرن كاتا زغط هيا سكري هيا تشتي توصا هكر ايكي دنگيوي تكنا تشوبا ما هزرنات كر اوج گركيشه بلام نوكا هندي يوم الشابوي ايكش بسيارت ميت گرنگ او سرتاي دا ام بسيارش نخوشت كي آية تو جگركيشان و نرگيليت كي يان هفجينة جگركيشان و نرگيليت كت چنكي اوه يتم شابوينت بار بلاوين في سردمي ويا ولي هاتي وك موديلك هستت كان شتكي كشخيا هكو في تشتيرات بن من خوش هبونا وقتي دمي زاروك بونه هند جگرت كيشا تقريبي يعني قوتا من از روجي دو باكت جگريت كيشم بلاي كيميفا زور كاري جالي الوي و زاروكي جي كربو في تشتي يعني اكسجين لي كيم كربو بزحمة ما ولادا ويكر. گلک سپاس دکتر لانا حکمت سپورا نخوشین جنو زاروک بونه جدهو که استودیو آمد بوی میوان رو داوی روش باش